черный дымный, папа in the building, не кушаем с гимны. Своя хроника, уличная лирика, вот такая азиатская эстетика. Черный Nereye tutuyorsun baktın ha? Benim kötü olmadı yok. To'xta, смело, chechasiz. Bir sonlik men chechasiz. Zat bobo, abay. To'xta ber bobo. Главное, нас тренировканы tushirib o'yla. Kelib qoldi, kelib jikdi. Keldi. Милиция капитаны Айтқұлұлы. Кеш документтерді көрсетіңіз, құрмат айдош. Документ жоқ эле байке. Сізден айдошта эмне документіңіз бар? Автоунан өзіңіздің. Siz aytib bo'lsizlar bayka, ne maqsadda to'xtatasizlar bayka? Yo'q, men video tartgan huquqim bor bayka. Причина не maqsadda? Братан, nerede? Gayga qaram qoldi o'qimiz. Mosh söz qilish, qo'y berib aytchi. Вообще тура емес bayka, sizlar. Söz qilish. Çalmayız. Süreç almayızda muhakkak almayız, құрмат айдош. Düşünsün adam. Ya bayke, mo начальник отпон. Sizden başı esmi? Урматтуу айдоочу, Söz qo'yinglar. эгерде биздин мыйзамдуу талаптарыбызга баш ийбесеңиз, 102-мыйзамдын 40-беренесине ылайык сизге физикалык күч колдонууга укугуңуз бар. Саламатсызбы? Милиция капитаны Айтқұлұлы. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Ереже бұзыңыз білесіз бе? Кешкісін фараларыңыз күйізбей ортасыз. Тиешті документтерді көрсетсеңіз. Кечирип койгула, мен байкап алган турайм. Айдоошулук көлүңүздү да. Унаңызды камсыздандыруу боюнча полисти алдыңыз беле? Ооба, алганбыз мынакей. Урмат айдооч, маалыматыңыз барбы? 1-сентябрдан тартып өлкө башчыбыздын жарлыгына ылайык эрежени бузган айдоочулар экзаменге жөнөтүлөт. Ооба, угуп атабыз, көрүп атабыз. Фараны күйгүзбөгөн үчүн мыйзамда каралган. Сизге тийиштүү протокол түзүп беребиз. Түшүндүңүзбү? Жүрүңүз. Жакем, не болду? Тынч эле. Фараны күйгүзбөй калыптырмын да. Туй ата. Протокол чыгат. Мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин мыйзамга баш ийип жашаган жакшы болот. Ооба, туура.